Hello DVC as auto ngai tu nung lom tin nang kut kin tlai na tu chung thong pang rak chim lai falam khwa lung pi chin thak nak lai chon nak sak in a quarantine sha mi moto zul tu kumkul pa pakha chu covid-19 positive ase ama he November na lai kwa leu a kalemu in falam arak lung mi ase falam lu na ke ya an ngandam nak an chak na I azul mi moto mong tu chu covid-19 positive arak si cha a quarantine an sha mi ase November no kul ni ruk a angandam nak an chak I atu bantuk in covid-19 positive asive hi ase motozul tu covid-19 positive asimi pa kumkul chu falam pengkom sin a zau khan asi tia thong kan thai ram sung thong pang krak chim lai November no kolani sri tiang a Myanmaram covid-19 zot na chat mi minung thong somrit le thonga leng an phan chang I minung thong khat le zret le somli le prok an thi chang tia pirong sungan dam nak zong ni athan Myanmaram chunga covid-19 zot na chat mi an tam bik nak mun chu rangkun ram than ase rangkun ram than chunga covid-19 zot na chat mi an tam bik nak chu sak au kala pa ase October thla thok rong in Myanmaram chunga covid-19 zot na chat mi an kar I November thla thok rong in chun nikhat a minung thong khat langmang covid-19 zot na an chat mi an chang khosik chan a phan chang phone I covid-19 zot na chat mi rang tuk in an kar sol lai tia ngandam nak lai wen tun tu na thim phanga in an tu cha covid-19 rumben nak no chwa mi zul in rarun pek nak an chim langmang asiko chung in chunga ding zong pirong su ngandam nak zong ni athan Myanmaram chung pengzen hi leng a chawzara ka phe apet lai nak mi kwang hun pau pau zo fel nak le chaklat nak kan to choma tia Myanmaram chawzara kap chimphon nak no ngai tu bumhu chau zomin thun ne achim bumhu chau zomin thun ne nihin tiang a chim na kong he pe tlai in lungtlin lo nak el nak le boy nak te a peng chu boy nak chung a party pakhat le pakhat kar boy nak tu a chun ral ka phe pe le nak kan ngai lo asina in ral ka phe apet lai mi kwang hun jin hi leng a chu hun pol chu chawzara kap ni a thlat ok asimi le a chak thlat ok asimi tu kha kan to mi asi te achim thongni kumkul chim na kong a ni hin tiang report itwa le dulo nak lang tar nak a peng ri na in Union Election Commission UEC laini ni hin tiang thong that nak le dan tat nak te ban tuk a ri lau tia DVB ni atel Ramlang thong krak chim lai Joe Biden hi America President chim tu phuni an fetar achun White House in katum lai tia America President atun lemi Donald Trump ni achim November ni thum atwa mi America President chim nak a America President tun khona dinga her mi electoral vote ni la sum sri lon in Joe Biden ni vote zathum la prok in tai nak amu e Donald Trump ni chun vote ni la sum thum la pani in tai nak amu rammi di lak vote a Joe Biden ni vote nui ruklang in atai asina in ni hintiang a President atun lemi Donald Trump ni tatte fekfon ngai lo in thongni kumkul America President chimnak a adik lo mi a tia a chimpang I me result a chaw thlang lau tia DVB ni atel DVC zau tu la ngai tu nan dilak chonga lunglop nak tampi kan ngai ara lai mi dizimba ne khaza nak ne tong than ten halai